Maruru ma njohi thumu no mathiĩte na mbere na kwagagia mũingĩ wa itura rĩa Njawatho gĩcigo mbunge kĩa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru. Ũmũthĩ honge cia ũgitĩri itongoretio nĩ mũtabarĩri wa mĩhang'o ya thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley George Natembeya ikĩambĩka mĩhang'o ya kũhorohia marũrũ maya kuria matafanirie mũngũrũrio cienderio-inĩ cia njohi ici. Kama kuna ofisa ambaye amezembea kazini, nyinyi mtamuona akikanyaga mbao kabisa. Hakuna mambo mbili hapo. Mũciĩ ũmwe thutha wa ũngĩ maabithaa ya ũnyitanĩri na mũingĩ wa itura rĩrĩ mahungura na gũthuthuria marima mothe ma ũrugi wa njohi kũrĩa imwe ihithũkirio ihithĩtwo ngari-inĩ ngũrũ na ndiganĩrie. Thutha wa mũngũrũrio gĩikaro gĩa kwarĩrĩria thĩna ũyũ Kiambu mwena wa Posta Njoro, maabithaa borithi kuma ceceni ya Njoro makĩambwo harĩ kuonera ritho biacara ĩno. Tukuje kuringaringa hapa ona mea kichwa na kuwa kichwa kubwa. Hapana. Sisi ndo tunawalipa. Mimi nikitoka hapa kesho kutakuwa na RC mwingine hapa. Usijidanganya hapa wewe ni mtu kubwa sana. Fanya ile kazi ambayo nimekuleta kuja kufanya hapa. Ili tusije hapa kwanza kuongea maneno ya maafa, watu wamekuwa wagonjwa wamefanya. Kuna wengine hawajakufa lakini they are walking dead. Hata mimi naona wengine wako hapa. Mwena-inĩ wake Natembeya nĩ acũngĩte mũingĩ mũhera kumana na ikuũ ici, akiuga no nginyagia abithaa ũrĩa ũgondereire wĩra-inĩ wake akuwe mũtharaba. Kwamba hata hakuna hatua imekuwa inachukuliwa. Lakini pia kuna wale maafisa wote ambao pia wamezembea tu, ile habari ambayo tumepata. Kuna watu ambao wamezembea ambao pia wanachukua hongo kidogo. Wanapita huko. Kũringana na Natembeya andũ atano nĩo marĩkĩtie gũkũ kumana na njohi ĩno, kũrĩtĩkĩranĩtie na riboti cia mũingĩ atĩ andũ aya makuĩte kumana na ũnyui wa njohi thumu. Sumu ni sumu tu. Kama nauziwa kwa duka ama vichochoroni kule bado ni sumu. Lakini wangwana hapa Njoro wamegundua kwamba ukipeleka sumu kwa duka hapa watu wote kuja kununua sumu na kukunywa tu. Angali tutakuja kufanya msako hapa mkubwa sana watu wa KRA, watu wa Kenya Bureau of Standards. Maana hapa mimi naona kuna counterfeit iko mingi sana hapa. Ribotera Kameme TV kuma itura rĩa Njawatho gĩcigo mbunge kĩa Njoro kaunti ya Naikuru. Yakwa nĩ wa ng'ombe wa Maina.